mo mamedi metsotso ke mehlano he pele re fihla ho renyane rona o ena hanneng mo tla re le khina teng lena la rona le la ditaba le ratwang mekunyane ya mona le mane o ntse sa le ba le herre ha sa ka o tlolo re le ka mona ka futha ditaba multipurpose hall qwaqo ka ntse re tseba hore metsi santsane le pharela e kgolo haholo sebakeng sena jwale ntse re bua le bahai ka karetso re utlwisisa fela hore metsi ana ba ama jwang atamela buti o lebitso ke mang Motebang atamela ntate o re qoqele hanyane fela ntate hore metsi le batjha le bahai ka karetso a le ama jwang tlhoko ya metsi ntate e re ke le buen ntate menyepetsi mahlao ka ha o tseba hore ka o so tsholo hore vele kwa mona metsi tse le pharela e kgolo jwale nna le batjha ba bang re ikopantse ntate a re ama haholo metsi yana re ikopantse jwale ntate re tlo bula company ya rona ya recycling ntate mo go tlabeng recycle teng he 69 nna le batjha ba bang he ntate jwale re kopa fela ho etsa kgoeletso ho ba ahi hore ba mpe ba re behele dilope mere tsa bona ka ntle le ho sengo le ho re tla fihla ka ditapara he ditromo jwale go tsonka 69 ena jwale ka ha ntse re tseba hape ntate e ngwe di sosa bo re ra tseba Jesu ke motho a tsamayang ma metsi a holo ntate jwale re ipotsa mohla ka khutlela ka mona ka qwaqwa wa le abuti o to tsamaya kae ke engwe he ya mabaka ke a leboha mo mabedi re se re mo utlwile he motho ya motjha hore o di